Gavana KAWIRA MWANGAZA natanyete kire kiama kia UDA muthenya ruari na ku AKARUIRA giti kia ungavana kaunti ya MERU mwaka wa 2027 na kiama ki. Gavana KAWIRA MWANGAZA AMUKIIRWE ni mwandiki mnene wa kiama ki CLEOPHAS MALALA na kinyamukari giti CECILY MBARIRE. Gavana KAWIRA ukuma KIAMENE kini ndini kumya nkuru kisiasa cha kaunti ya MERU nyaredrite ni ndia kiwa airuirone runtu bukoneka kumya bukatha mathabu ya baingi para bedrite baitonya ruirone ru nini ngwinduranirite onoro. Asante sana. Kithira kurikurura kungi kukoneka tikwa kiruthu indi ni kwa siasa cha kaunti ya MERU mno kire kuruira giti kia ungabana kithirano ne kia mwaka 2027 itumi ne kireko kindoto nkumenyethie ntuko ya ruari ngabana wa kaunti ya MERU KAWIRA MWANGAZA urachali kinyakirite kia ungabana atina kiama na tonyete KIAMENE kia UDA aredirite akiwata wogeni ni akiama bakyo batongeretwe CLEOPHAS MALALA na kinyangabana wa Embu CECILY MBARIRE. We gather here to host a delegation from that county led by none other than the Governor, Her Excellency KAWIRA MWANGAZA, who is here to show her solidarity and affirm her friendship with the UDA party. UDA considers Meru County as one of its bedrock in support base. Nende akiaria CLEOPHAS MALALA oneka yaka kurombera the chiaringa bana KAWIRA kile memba ba kiama ke UDA ndeni ambunge ya kaunti ya MERU barabonekete nende kumutharikira kwa kagita. We urge all members and supporters of the UDA party in Meru specifically to embrace this team and work together towards our common goal of building our party. And we must say that we have the blessings of our party leader and our deputy party leader in welcoming Governor KAWIRA to the UDA party. Governor KAWIRA has shown interest in vying on the UDA tickets come 2027. Barire nuakiwa KAWIRA na gwati ugeni na kethira ikarakua na nende akiuria kiama ba UDA MERU utigana na ngabana KAWIRA MWANGAZA na bawatanire. KAWIRA uko nyumbani mahali utachungwa sawa sawa. And I want to take this opportunity, mimi kama chair wa UDA party, but pia kama neighbor wa Meru, kusema wakati of healing Meru County politically is now here. I'm urging all the politicians, especially the UDA members of parliament from Meru, the UDA MCAs of the Meru County Assembly from Meru. I want to urge them to open the doors for dialogue, for reconciliation, for healing of this great county called Meru. Gavana KAWIRA nuakilingila muchumari na kuwawe airuirone rungabana mwakene yonkirili 27 na kea na kiama kia UDA 27 tupatie sign. Sasa siku ya leo nimekuja kuambia wa Meru ya kwamba sign ndio hiyo. Chama ni UDA na nikaleta marafiki wangu na kuna wengi sana ambao wamebaki Meru. Kwa hivyo hawa ni viongozi kidogo tu wamekuja. Tukiteremka Meru tutafanya sherehe kubwa sana. Kwa hivyo sio siri tena. There is nothing to hide about it. 2027 mimi ni candidate wa UDA. KAWIRA aitonye KIAMENE kia rais nendini untubukoneka kwa lula siasa cha MERU bukatha itomikimwe nendini bura KAWIRA atonyete KIAMENE ki kagita kara seneta wa kaunti ya MERU Kadhure Murungi ethirite aitarira kia imutane no tiete atiomba kuromba mwakene yongirile 27 untubukoneka yaka kwenda kuireti kia ungabana na kiama kia UDA kiraindene yakyo tayari nyagwatu akathuri go kenda re akathuri ya mwezi
akathuria mweja atenda gete kinyaka kenda ria kwina makosa hakuna makosa so otero ndona ndenda pressure tugita kureni mbora yantu be borenda tuthithia ate antu betu turombe gitigiku bambere ikya rais mbere 2020 bambere kawe deputy president ndere yina murungu abwira bumbire kai buriuga ngabana mbere no murungu obutuma mbuga kireni yetweteni oringe mukiama wa kiama kiura waro yagira giti ungabana Meru na tigiti ya UDA NWCS mithikalenturi akioneka kwithira nindi ati kwatanira buru na ngabana Kawira Mwangaza. Watu wengine sijui kama ni wasimu ama ni nini wako naye, kwa sababu mtu wa kufikiria mtu ako na ofisi na heshima kuanza kuongea mambo kama hayo, kweli ako na shida kubwa. Ririkanie ngabana wa mbere kaunti ya Meru Peter Gatiramunya kinyawe uwite kure kware akaruira giti kya ungabana Meru awembera twite speediana makarajanana barabara ene rikweu ruari akoroba njuri nchekeni bedire tikinyaba ikinyambere ya munini wa rais kire kikoneka ya kuria ntaira che kuthiria mathina era kwithira ya kioneka Meru na kiuria kira kinene nini ate bubwongwa kwa karakiri siasa cha 2027 kirigiti kya ungabana kaunti ya Meru machokio ya kiuria kene kagita akatumenyithia kinyani nte kumenya